U ponudi Agencije za nekretnine Novi Dom predstavljamo vam stan na Ozimicama 2 u Bihaću na 3. spratu zgrade, površine 65 metara kvadratnih. Stan je veoma prostran, sastoji se od jedne veće prostorije, odnosno dnevnog boravka, sa prostorom za trpezariju. Zatim kuhinje. Iz kuhinje se izlazi na lođu ili u lođu, odnosno zatvorenu terasu. Također se sastoji od degažmana, kupatila, prilično dobro stanju i jedne spavaće sobe. Stan je dosta prostran, te ima više mogućnosti kako da se preuredi. Također stan je renoviran, znači stara stolarija, instalacije vode i struje nisu zamijenjene, što vam ostavlja dodatnu mogućnost da se uredite stan po vašoj želji i ukusu. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na neki od naših brojeva telefona. Jedan od njih je 066 885 399 ili nas kontaktirate putem e-maila info@novidom.ba. Hvala na pažnji.